Dobroveče, dobroveče. Daj dokumenta, dam mu ja dokumenta. Evo ovako. Pre nego što počnemo s ovim klipom, mene je moj advokat savjetovao da kažem da se ovo možda desilo, možda se nije desilo, a možda sam čak i sanjao. Dakle, parfem zbog kog me zaustavila policija. To se možda nije desilo pre 4-5 meseci i objasnio vam na kraju klipa zašto vam tek sada snije moj video. Radnja tog sna se dešava u jednom malom mestu. U tom malom mestu zaista ljudi voze sporo. Ja sam se našao u tom mestu, tako mi se zadesilo u snu, jel? I vozio sam. Naravno, malo brže. Ispred mene je neki čovjek vozio toliko sporo, ljudi, ja sam osjetio kako starim. U jednom trenutku se desilo to da ta osoba napokon skreće sa nekim sporim autom. Ja sam bio u fazonu, ok, hvala Bogu, znaš, ne moram više da se vučem, tamo mogu da živim punim plućima i dam gas. Kako sam dao gas? Odjednom se pojavljuje glavni akter tog sna, a to jeste gospodin Pozornik. Gospodin Pozornik sa šargarepom, samo ovako, op, i ja sad šta ću, stanem pored, kaže dobroveče, dobroveče, daj dokumenta, dam mu ja dokumenta i šta će, to je to, ja sam uhvaćen, moram da platim. Ajde stani, zaustavi se pored, pošto sam već bio na ulici u tom trenutku, zaustavi se pored. Zaustavljam ja auto pored. Kaže on, ti znaš da ovo što si radio nisi smeo. Kažem, znam, šta ću. Sad on treba da uradi svoj posao, znate već kako to ide. Daj čoveče, znaš, da se neko iščupam iz situacije, zaista, znači to je bio samo taj trenutak. Da moram neko da se izvučem, da ne bi plaćao potencijalno to što mi je u snu možda bilo napisano kao kazna. I ono šta se dešava sledeće. Ja dođem i kažem, čekaj, stani, molim te. On je već čovjek počeo da piše tamo, napravio neki sastav roman, nisam hteo. Dobro, znači čovjek parfem kažeš. Ja kažem, čovjek parfem lično. Kaže, imaš ti neki parfem u kolima? Ja kažem, imam. Ja sad tu ljudi moji izvučem. Sve parfeme koje sam imao u kolima u fazonu, čoveče, daj samo da se izvučem, jer to što mi je možda bilo napisano, a možda nije, jeste bilo onako pozamašno. U svojim kolima uvijek imam parfeme. Čovek parfem naravno da mora uvijek da ima parfeme. Dešava se to da ja sad uzimam i dajem parfeme. Prvi parfem dajem čovjeku da pomiriše, jel? Bio u pitanju Roja Parfums Enigma. E sad moram da vam kažem, znači, to je, vi znate, parfem jedan od mojih omiljenih. Imao sam, znači, jedan mali delić u kolima i dao mu da pomiriše. Ne dopada mi se. Sad, vi smo već ušli u neku fazu pregovaranja, ljudi. Znači, samo u snu je moguće da policajac ne kaže da je Roja Parfums Enigma, koji je moj omiljeni parfem, a ima ih preko 300. Pozdrav za pratioca koji je očigledno prošao sada, već treći put. Drugi parfem, ne znam šta sam mu davao, mislim da je bio Rasasi La Yukavam. To je onaj parfem što miriše na... Znači, nije mu se dopadne taj parfem, imao sam još samo jedan parfem i molio sam Boga da mu se taj parfem dopadne. Sva sreća, imao sam treći parfem koji se sada nalazi ponovo pored mene, koji ću vam otkriti kasnije. To je treći parfem i ja sad njemu uzmem i dajem taj parfem i kažem, evo, pomiriši ovo. I on uzme, kaže, ovo je dobar. Ajde ovako, kao, ovo ostaje meni, a ti ideš dalje i sve super. I ja rekao, fuck yeah, odlazim i ne verujem šta se desilo. E sad, moram da vam kažem prvo, pre nego što vam otkrijem ime parfema, zašto ja volim ovaj parfem. Jedan od mojih omiljenih parfema ikada, a to možete da pratite na mom kanalu i na Instagramu, jeste Kilian Intoxicated. Začinjeni slatkasti parfem. Kilian Intoxicated je zaista, ako mene pitate, jedan od najboljih slatkih zavodničkih parfema koje možete da kupite. Uz telo je, ali najbolje komplimente koje sam dobijao od devojaka jesu uglavnom bili na taj parfem prošle godine. I ja sad sve tražim nešto što miriše na slično. Međutim, našao sam jedan parfem koji je izuzetno povoljan, izuzetno povoljne cene, miriše meni vrlo slično kao taj parfem, osjećam se isto kao da nosim Kilian Intoxicated. To je parfem koji je izabrao gospodin Pozornik i to je parfem koji sam ja sad, nakon nekoliko meseci, ponovo kupio, pod pretpostavkom da se radi o snu, a to je, dame i gospodo, moje novo otkriće od onda, a to jeste Lush Lord of Misrule. E sad, moram da vam objasnim, znači Lush prave parfeme koji su, mislim, nažalost imamo ih samo u jednoj prodavnici u celoj Srbiji, a to je u tržnom centru Galerija. I ja sam išao tamo i testirao parfeme, probavao i kad sam naišao na ovaj bio sam u fazonu, to je to, ovo obožavam, mnogo mi se dopada. Tako da, podsjećam me na Kilian Intoxicated, jak je, sladak je, mračan je, ima glavnu notu pačuli, ako mene pitate, i glavnu notu crnog bibera. Crni biber i pačuli, vrlo jednostavan parfem, žilav, muževan i negde kako se ja osjećam, tako volim i da parfem prati moj osjećaj. To je to, nekako buntovnički, prost, misteriozan. Nije, znači, u toj jednostavnosti njegovoj se nalazi nešto magično i jako mi se dopada i
onda sam shvatio, ok, to je to, ovaj parfem hoću da imam uvek sa sobom i koliko košta? 3000 i nešto dinara za, koliko je ovo? 30 ml. Ovo je moja doza za zimu. Ja prosto obožavam ovaj parfem sa pačulijem i crnim biberom i vrlo jednostavno. Znači, ništa nema žensko u ovom parfemu. Sladak je, traje, braćo moja, sigurnih 10 sati, ako malo kane na odeću, ma to ostaje tu i sutradan. Znači, za 30 evra najjači parfem ako mene pitate. Za muškarce, za zimu, nema dalje. Da bi me podsjećao na taj san i sve to, ja sam kupio, nažalost to više ne postoji, pošto je limited edition, može samo da se kupi do nove godine, poslednji Lord of Misrule sprej za telo. To je jedna mala tajna, evo kao bonus u ovom klipu, jeste to da kada uzmete ove njihove sprejeve za telo, to sam inače ja provalio, pošto sam ranije kupovao isto njihove sprejeve za telo, doduše nisam ih koristio za telo, nego sam ih prskao po stvarima i tako dalje. Kad uzmete ovaj Lord of Misrule, koji se nalazi u spreju za telo, naprskate po kolima, odnosno po enterijeru, ne postoji miris za kola koji bolje miriše i koji neće izmamiti reakciju kogod da ulazi, da li je žensko, da li je muško. Tako da, nažalost, mislim, opet kažem, ja sam uzeo poslednji, nije lepo da se hvalim kad ne može niko dalje ni da proba ni da testira, ali hoću samo da kažem, to taj miris koji ja obožavam, koji nosim sada na sebi i koji ću nositi, moj ubedljivo omiljeni parfem za 30 evra, za zimu, za muškarce, trenutno apsolutno nemam dileme. A pogotovo, nakon ovog iskustva, odnosno sna, ja ovaj parfem mogu samo da volim više i još mi je više draž. Prego što završimo video, hoću uzorak da vam sipam od ovog parfema i da jedan srećan gledalac može da osvoji uzorak ovog parfema. Lajkujte video, ovo je samo za pratioce mog kanala, tako da zapratite YouTube kanal Čovjek Parfem ako već ne pratite i napišite bilo kakav komentar. Kada ovaj video bude dostigao 800 lajkova, ja ću podeliti uzorak ovog parfema apsolutno bilo kome. Da testirate i da mi javite vaše utiske. Ako se dopao video, još jednom lupite like dugme i to je bilo to što se tiče ovog klipa. Do narednog, ja sam Čovjek Parfem. Ćao! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.